Pathian thu kan ngai tha chun zomanga chanchin tha mathai sia pung som paru chang som pathum tang hian chanchin tha mathai sia pung som paru chang som pathum tang hian veteran isuani na asoi ti lai khania Isu Krista kan hukdan le kan fiat dan hi apoi mo khop maya he hian kan nun zong zong athunun vekani kan tongkam kan hoi her kan soi du zong le kan sak du zong le kan suk thek kan eng kim mai hi Isu Krista kan hukdan a hian in athui e maya chuwang chuan tukina he thu cha hi kan ngai thadon ani ten Isu chu Philippa Kaisari bial chu lo khen chuan azir tir te nena ni ten mi hring fapa hi tunge ni an ti in zota tin an ni chuan then khatin baptist tu zo han ani an ti a then khatin Eliza ni an ti a tin then khatin Jeremiah emo zol nei tu emo ani an ti a ani chuan an nena ani le nang nin tunge ni miti ati a in Simon Peteran Krista Pathian nung papa chu ini ati a achanga he chan nati Petera ron soi chua tir tu hi ama om chua kan ni lo ti lali suan a fiat tira chu tukina bo hian lali suwa Krista chung changa tungen ye kan fiat chan na dik kan pe ka ngaya mi tena an mu dan le an fiat dan hi ini mal nu na ta na poimo te chiam lova nang ma nge in Isu Krista hi tunge mo nia I fiata inuna khan eng din muna chia nge mo din le amun dikaluem ani le nang khan Isu Krista imun dikiluem ti hi apoi mo ani chu hun tlai to taka hian poi mo ema wangi kan soya chuan sapram thon thu ril pui te kan soi thina tu kina hian poi mo deuh si kan soi ve te ang tatang mi zo thon thu poi mo kha mo ken pi ho tan deuh bi po ne pui king tan po ani thawa lal ro pui ler sia anti kha a oma lal ro pui le house saton to ania alal ram chunga azin chuak do na khopa khata tlo do na hemi atlo tur hi lian to te u na om na khuwa kha ania ta chuan he lal ro pui hian a in chei dang lama he lal ro pui hi kor tet chehiang nuam te ama po kha bel mang deuh te kha a in noi nge ni alanda ngota kha chuan patop pui mai le mi ang lo om tak mel kha aputa a chutiang mel pu le in chei na nei chuan alal ram chunga a khon bolu pa ho ne nan zin chuak ta tu ma khan ama soya phal lovani an alaram chunga mi te thin lumput phung kha thriata du awang ania mi re theile hausa thiar na khuani em ti kha ta chuan an valut ta lersia lo jin don ani ti an thriat khan a khu inan lo in buat saya an lo huai maya di khan an ron lut ta ti chuan an lal beratangin an khon bol ho te khan an chu ta supa nang an tia lersia ni thei oma an fiat ho kha an chu zela atopa a lersia ber mai kha a chuang ta luau mai ni chu tu man ka ina ti tu kha anei ve talawani aril hi chon nat vong ka ringa hemi tum hian mo lersia hi mi hring thin lumput phung kha man chiang viawin ka ringa ni ta chuan tlai thim don khen khan tu ma in lal ber chu mi khuala ta na an som tak si lo wangin
kholaya thosi zinga athureng mai ni nakina chuan lian dawan na han mua anaw tuai sial hena ngoite tuai sial ki pa ki lo zin te zinga mi kha an nge mai tu man ka ina ti na changan thelo ni khi eng ma ei le in tur chu kan nei lo na in kan mei lum chau tal hiron ai ve te se han som ro atia tuai sial chu chuak ta buanga lersia trok nuo mai le bal deuh mai chu anina chuanin an suai lut ve ta ni chu lian dawa chuan hoi hom takin kapu hei eng ma ei le in chop sak tu che kan nei lo ma se kan nei lum tal hiron ai ve la kan in luma hian lo om ve la kan ti mai ani e pek tur se eng ma thil tha kan nei lo an ti ta ni lersia chu lo em mai lal ro puania ei le in lama chuan buai su karon kenge atia ti chuan lersia chuan a thil ken a chole ei le in tura ken ho kha toy sia la kha an khor tira nang nin in tu mangai lawang hoi ke ma natia so tui ber chome tui ber le ei le in tur tui thatin ren mai tu ma nei phak lo le ei le in phak lo tur hlir mai kha lersia chuan lo pai ni chuan an mi khol to pui mai so fun le ei le in tur chu lian do te unau khan an einan ina an phur ema toy sia la pe chuan tuya tilu tu ka a hetiam hi chu lersia chau lo chuan tu manan nei lowang van tui em van te po pi dor tiet le ka kan mu chu le tia a tui ngang ania mi te chu mi khwal an khenin a khen tu ten ei le nan lo siam sak thina he pa ero hi chu an mi khwal pa zokin an mamo ei le in tur eng kim mai kha alo keng dim diam zoka ti chuan chol le eng kim an han ei zo chuan a in puang ta in mi khwal pa hi lersia lal ro pui kani ti chuan va chuak ta la lersia kan khengani ti hi va au zok to te atia ti chuan toy sia la chu phur min lersia kan khenge ti kholaya a auta an tia hei hi lian do te unau re thei tak ina nun tro bul nun bul an tran na tol engan hu ve in tran na ei tur tak an ei tran na in tur tak an in tran na an mi khwal patro pui himo lalro pui lo ni reng si chuan hei chia hilali so krista khovelina an haidan kan haidan ko kha alam ni tar rengani voin khen hian he lalro pui so krista hi ro pui na la lang ta chuang lopa alang dan ringot maya fuk mun rem thin ho dan chuan isu krista hi du berom alani talong fo masala he lalro pui tok tak angalang si hian ei tur in tur hausak na le engkim maya lo nei zok sian khan isu krista po hi tunge ani a enge mo ati thing le itan le katan hian eng hlut na nge nei tuna le chatuana tan hei hi campinga khan uar temin ka soya isu hi kan mamo ve ani lo hildang zong hi kan mamo ve ania isu tiet hitu ma anom lova samse toin vana khian nang lo chutunge kani helea po yan nang lo chu ka du tu ma nom lo watia thil dang eng ma ka du lo ti na lamani lova isu krista tiet pui du hi khovela kanei lo ani ti nani lali su krista hi tunge ni kan fiat heta pon lali suan fiat du chumo ani lo le nang nin tunge ni min ti lai ta ki suan inuna tanga chan na ti fiat du chu alan ni ta rengani isu krista kan mudan hian atan kan nunga isu krista kan mudan hian an hena thil kan pe a
Isua Krista kan mudan kan riatan zelin amahi kan faka kan joy moi thinin tukina po hian kut mor po phut saklak lo Isua mutu in latam mel khop mai lunglo ni sa hian kut ben saklak po ni lo Isua mutu in latam hle nin ka fia in fak na nun hian in lal fak hiatet le alen at tilang ani Isua Krista hian heko hana hian mun poimo berluan ni se kan thu thu lo tur nya mo kau san anga kan kal hona po hian chu chu ni ta chuan mitenan huda an zot den dena ama sabera khan zol nei o baptistu zo hana Eliza Jeremia zol nei tuemo hen chan na hi aturu tok viau chuan alang baptistu zo hana po kha ahun lai khobela chuan mi ngai san ahloa mi chung en ahloa rong bol tu ro puile zaom tak an he he a tin nia an fiat dan tam taka phei chuan mesia ani o me anti hial mai he he a nima sela baptistu zohana tiat leka Isua Krista muna hian lali sualung oi akim lowani ti kha achiang azo belle zelda na hian mo zol nei Jeremia te po kha ahun lai khobela zong zol nei ro pui zol nei lian kan ti te zinga mi kha an ni nge ye nima sa Isuan Jeremia tiat leka mu hi alunga la oi te chuang lo fo ni na lang Eliza po zol nei ropui aninge mayahun lai khobela suan masela Isua Krista sulal ber ani anga minan mu anga ini ani lo le nang nin tunge ni hinti pastor tenan mudan hi apoi mo lo ta ni chu nang man Isua Krista i mudan hi apoi mo lai ber chonita zelani Isua Krista himo lal berapom tu tan sau lo chuan a thupek te hi thupek poimo ber ani ngai reng lo kan thilpek chungchanga po yen Isua Krista kan mudan hi alalang ta cheu hian ka he fo mai mania ko ran pakata rong kan bola chuta Sunday jing le zan tholom lakhom tu le achier tu ten buai na an to chu chier tlak lo no chia atam lut tuka he hi kan buai na ani kan metlo ma kan pai le ringot thina ma se tho za than tia khan khati enge mo za than me lom ta ka chuan a atlem a phai ge ho thei mai zel si a anti a chuta po chuan a Isuan hu dan tok che in kilan pe ni chu poisa chepe klak Isua an hu ni chuan an dem om hlei len ke chuan ka Isua mu ve hi he Indian no ta chuan a thar ber po hi pe ila e a phu ka ti a ana king ta lo fo maya en kim mai hi ka ta ni sela pathian pe ka atok lo ti kan la zai ta cheu zong ani hidiru chu ni tukina po hian Isua Krista hi tunge ni anti ani le nang khan Isua hi tunge ni a i fiat tirko pola hian Isua mudan chini aneya amudan pakhata khachon Isua hi lokati khop maya chimbo pai bo adua ti nom na rem thei ni na ngaya ti du da to chein pola hian Isua Krista amua chu chau po ni lo Isua Krista thu he tu ho te kha man fai vekati rem tumin tan akho na samai ni kha kha polan Isua amudan masa su ni ti nom na to chein na mo ni nima sela damaska khodaya chunglamina lo ambusa tungai ni ati kha iti du da Isua hikani pola hian Isua ka akut mor panga khoi lova ma selamo
Isua fa re thei te nia angai le eng ma lo angai aman kho mati du da chin ho khang hang ho kha pathian mit nau te khoi alo ni renga lali Isua Krista ril ru lo tin na le kha lo nia iti du da Isua ken chuta chuan Isua Krista an ti a hi ani na takin lal chu ro puina a muta a chuta a chua le na nen chu na in a in ang talo kalalpa Krista Isua siat na ro pui pi awangin Isua Krista amu non le na chuan Isua Krista ro pui pi awang chuan thil zong hi san na a karuata chung thil chu ka chang ta ve ka nom ne a lek ka ngai ni ati he khowela ka hlom na tura piang ta chu ka nu chom ta ani ati il ko ko la hi ani Isua Krista hi mu na nungina muwa riat na nungina ria ti du da to che mo ti Isua Krista ka ro pui bi ka ni a khovel moi na le ro pui na zong mang tha na tham Isua amutani ani le en Isua ngai mu ve tu kina hian India not bo bukang zolo Isua ibule level tu kina kan soyang khan kan fakna mele che zia te hian alaza pui ngoi in ka hria masela muchiang tu camping na po khan kan soya chera lalfapa apa ai oin lalukhuman khum tir dona kharam lalukhum te sumi zong kha khle ani ve te reng ne ma se Christian thata kan ni loya kha chera lalfapa kha khon bolu paten Christian ini si hichuan lalukhum khum hi a theilo ni arem lo khongai takin lalukhumi khum chung chau hichuan Isua hi lo da thari mai ta che I Christian hi lo da thari lok mai ro I khum zo huna he function he zo huna idu le Isua nen chuan in len dun le mai lo man tian chuman masela chera lalfa pa chuan lallukum kum chung lo ka Isua phat ka atum o zong lo Isua nei ka du zo lallukum ma yin tin au chuak zo ni chumole he Isua hi mu ve lawani mai the ni tiro Isua mu hi enga nge mo ni le Isua te takte pathian te takte kanan ram en khatura kirte pokha nam som le pani ai o pakhat theu tiran ni hen mi te zinga po hian an pathian hu da na in ang lo na salutuka report an ron pe an nam som ai o ten kan vakal na churam thata mai ani grab te pokha athang yang aniang patchang in an ron zo na nia ke ni grab bor nei ve te chu ke ni ang pare thei tak po hian kan kutin kan si ka tian kan mom dai thei zel ani mom azon ngai khop grab arama acha anti zela maselamo ato pa chuan nima sela kanan lo lu tu te chumo anaka tha nam kol le yen puyan ni ke ni hian ang ti kong ma hian kan he thei dong lo iti lo ting tang maya un ti tatlat mai ni chu pathian te takte le anaka tha lian puyan huwa mi puyan auta an phunta Joshua le kaleba chon thei to pinon han fire ngoi ro kan na soi velo an han soi ve ikalang u pacherin min peto an laom na len palen na sui hlaw lo mu kan chaw ni mai an len po le tar ke tarem ting ani mai kula cha zo po le atlu thoman na ni mai melma hin len zo po le klom na ro pu ni mai ikalanui beang ontia hen mi te pani hi chuan pathian chak engkim ki theile anaka tha eng ma lawan huwa nam som ayo hian mo pathian te takte chak na nei lo le anaka tha nam lian puyan ka huwa apa poyen diro tukina po hian he lunglon is biak in chungani ho hian kan fak na mel le om zia tang hian e pathian lian puile khovel te takte kan la nei ani hi a ru khovel lian puile pathian te takte ka ti na
kan Isua mudan hi avapoi te lulen kati chuwang chuan asailen na khuat Nazareta po khati thuri lawak ve ta chuan tia Bible an pe a lalisua chu chiar turin adinga riang vai kan hena chan chin tha thil turani te lalpa khiak thi saltang chua tur lalpa khiak thi lallungoi kum thu soi turani chungchang thu te a chiara atopa pek le pa in he thu sia khi voina in hena hena lo thengan ti mai chu e an oi o zong lo tua nge mo in siam ve te the thu sia khi hena lo theng ta te tia anu le apa po kan fria a unau te po kan fria kan chiang hle sia he riak thi lal ang a hanin soi ngot chu lem ti an oi o zong lo lali so pom thil mak ti thei lovin mak ati ni khatiru chu chu ni baptist tu zo hanan isua amu ve dan chuan mo ke chu lang tur kani ani chu tatlung tur ani a om zia in fiem lali so hi chu ro pui tur ani ke hi chu nep tur kani e lali so krista hi chu e tanuna hian apakhat na om sela ke hi apani na ka om zo kan Isua Krista amudan chuan mo baptist tu zo hana hian ama nge ya po khana ma khapani na ainda ani nan chu tu kina hian mo inuna pakhat na ila thuwa inun lal thu thleng khanang ma ni la lua pathian fak le choi moi tur po in ikut mor po iphut thei lo na sang khai hiem Isua huna nangma I thuani thoro kha chu Isua huna ni kha khasula liso Krista om na turani kha thola imun lua ro apanina om mai ro chu chau poni lo baptist tu zo hana ni Isua mudan hi chuan mo kuna aphe khok phel tlak aphe khok thui phel tlak po kan ni lo phei khok te chu in mu sit na phei khok a in vom te ngat phei chu in mu sit top kho ma se baptist tu zo hana hi ati so Krista phei khok a sui phel tlak po kan ni lo ke ni chuan I so hi tu kina hian kan latiat pui bol khop mai alate khop mai nu na hian ro baptist tu zo hanan ai suwa mu le I suwa mu hi ai nang lo nianga chu wangin lali suan ani le nang nin tunge ni minti sipai za haudu point aboy tidam turin Isu Krista akoma lali suan kalau kalang ati mase chu sipai za haudu chuan eng Isu nge ni mu te ren ai lalpa kain chung hi ira tla ani lo thu chau soi la ka chia lo damang ati sipai za ho tu te chon ma ni zo na te chon an lal ve te rem nen tiru ma se Isu Krista mi te nenga man ngai lem lo kha ani chuan kain chung hi ira tla ani lo ti Isu amu hi apan za om em tiru avahan ro puyo me chuwang chuan tukina hian Isu Krista hi tunge ni ai siata engangin nge mu nang ni na ni le nang ni hian tunge ni minti ama kan mudan zelina rong hi kan bolina tan kan nung thina ni hi then kha chuan engma kal san na tham ni lem lo Isu kan hua tir ko pol te ro chuan lalpa khiat na ro pui bi ga wangin khovel moina le ro pui na mang tha na tham Isu an lo hua baptist tu zo hana chuan kuna aphe khok hrui phel tlak po kan ni lo atia mesia ti hia laminang ngai san ron khan aphe khok hrui phel tlak po kan ni lo ti na soini chuwangin amai mudan zelina rong hi bolani heitun tuma po hian kan lo kan ke po kataksa chak lo na hi lala kada phal lo hrim hrima lali so Krista hero pui zo nat na ai na ro pui zo atsak zo atak zo ka harsat na ai chuan Isu hi alian zo ti ka sia da wangin ka chol thei lo ni mai chuwang Isu Krista kan bungtan hi ava poi mo te lulem ti ro ama kan bungdan ni china po khan kan soi to kha
ama kan huda ni na hle na thin kan pe dik ta chuan mo mani ta na bazar na za thum po tlem kan ti viau lai khan lalpa le aram rong bol na ta na chon sa hi kan hu lai le viawa a hei a koin te po hi tuna chuan chen som vel te po kan mang hlei thei to lo ven kha pon pom thadu lo wa kan la tho ta sa ma tu kina po ka thinin pa in tho lo man khoi na khan alaron lang ta sa eng tin tak chuan kan tin liang mo ipe ang hi suwa hian peleta se se la e ivahan vui na sa don em itho voi khat po khai thu ni lo pita ni lo ipen voi khat po kha ita ni lo ma se heti ko pian hausan na te pe cha sumle pai te engkin mai hi min la pe zo kan hi chu wang chuan ama kan hu dan selin anne na thil kan pe thi I thil pe khian en I suang ei mu ti atar lang thi tunge ani iti le I suan ato pera ka soi ri to kha lal davida chung cha nga po an pathian bom ro pui Philistia hovinan kol chung chuan Jerusalem ko pui le lal davida hi annung thua har khop mai reu man ti ani ti chuan in le an han la le ta hopui chunga an lut dona ul kong kan lo thenga davida chuan kul kong khat lo in choi sang ro pui na la lo lut done ti na ava Bible kan mudan thei chuan ma po nasakina lama tia atti ngani amoi le moi lo po kha at khulem lo nya apathian ro pui choi moi na ton na ta na chuan nasakina lam ti kan muni khamle tru sola fando mi kalikhan alo za pui e maya ina chol tu ra hang lo in vo in lalpa ka za puyom tak mainan tal chu le khai khelawani chu kalalpa ma sin mo kalam le kha aya za puyom kha na sin kala om do na mikali tukina point mikali group kan na tam khop mai diru nien mikali group hi tu te nge ni ni mayang fa nei lo na chin ta he ni khae poi deu mai lia Sam tu hian pathian mu ro pui sia chu ama maya fakpo du tok lovin thingle mau zong te Peter le putar nau pang te ho lalpa hi choi moi tlangang o kanun na lalpa fakla ka ko chungom zong teu aming thiang lim fak ro ti in a ko chungom zong te nen lalpa fak turin thingle mau zong te nen ahan au kual ta ni kha chu lo ni tukina hen engang pathian nge mu ti chu ifak nanun hian atar langani chu wang chon he zo na hi lo chang dik ve tong che petera chang na Krista pathian nung fa pa chui ni ti na chang na lali suwa van lom tak em chu wang tukina hian he begin chunga he thu cha dong tu ho zong hian lal hi a ro pui na fakila ro pui na ata tur hi atan pe ila nang chu imun dik taka omla inun lau thu tlen chu Isu Krista lo tiro ti chuan lungoi na tikina yang faktur dik ifakang choi moi tur dik chui choi moi ve thei to ang dik tak chuan mo pathian ro putnan putin bengang o ti po hian ma ni kan lal tlat hi chuan har thi Isua alal hi chuan e lal choi moi na kut ben hi tu man harang ti lo pathian choi moi nan putin pharang o ti po hi inuna nang ma ilal tlat chuan e ilal tatawang khan nang ay lalom hi remiti lo thiangi ti lo ani mai ni chu wangin lal hi ro pui a hian choi moi la Isu Krista antia hi engkim kalsan na thamani a he khobela khan moi na le ro pui na nei lo wangin lang ma sela amu fia tu le kha chiang tu te chuan choi moi na zong an lan tho thi chumi tu chuan ko khan ho te hi lalpan min tu a lal hian ni na taka min mu ti ra du ani hei tu kina kan zawai ta na pathian thu ani lalpan thu mal min som sa ro se amen